Yes, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, twongeye kubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi. Reka twizere ko mumeze neza. Turi kuwa gatanu itariki 17 ndetse ukwezi no kwa kane umwaka w'2026, tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru tugiye kuba twabagezaho. Muri aya makuru muraza kunyemera duhere ku makuru akomeye cyane ndetse ni inkuru ikomeje kugenda itera urujijo mu nce zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi aho hakomeje kuvugwa urupfu rukomeje gutera impaka rwa minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Gabi Bugaga. Ndaje tubyinjiremo ndetse tubanje kumenya ese n'iki mu by'ukuri cyamwishe, ese ni impanuka nk'uko babivuga cyangwa se yarishwe. Mu yandi makuru tuza kugarukaho rero na makuru nanone akomeje kugenda avugwa, aho Perezida Paul Kagame ndetse na Ndayishimiye Evariste u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi bongeye gukubitanira hariya muri Congo i Brazzaville, aho bari bagiye mu muhango wo kurahira kwa Perezida wa Congo Brazzaville Sassou Nguesso. Byose ndaje tubyinjiremo, aho byatangaje abantu benshi ndetse nko mubibonye kuri ako ka video Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asuhuzanya na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abaperezida muri iyi minsi batari kuvuga rumwe, ndetse hakiyongeramo na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo, nawe akaba atavuga rumwe na Perezida Paul Kagame. Bongeye guhurira hariya rero muri Congo Brazzaville, ibintu bikomeje kugenda bivugwaho cyane. Turaza kandi kunyarukira nanone i Geneve mu Suisse, turebere hamwe uko ibiganiro bihagaze muri kano kanya ndetse muri zino saha. Ese M23 iremera kurekura imijyi yagiye ifata, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasenya umutwe wa FDLR. Amakuru yose nayo tugiye kuba twabagezaho ku buryo burambuye, nongera kwibutsa ko muri kumwe na 6BL official nk'ibisanzwe. No kuvuga ngo rero kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hashize kugeza nimugoroba mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa urupfu rwateye impaka rwa minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Gabi Bugaga. Radio RPA yatangaje amakuru ivuga ko ibimenyetso ifite byerekana ko urwo rupfu rutatewe n'isanganya cyangwa se impanuka nk'uko byari byatangajwe n'umuvugizi wa leta, ahubwo ko ashobora kuba harimo ibikorwa by'ubwicanyi bwateguwe. Muri ibyo rero radio ivuga ko yabonye harimo imiterere y'umubiri y'uwapfuye, naho wabonetse bivugwa ko umurambo wabonetse mu modoka ariko mu buryo buteye urujijo, aho amaguru yari ari hafi y'idirishya ndetse n'umutwe ukaba wari wakomeretse bikomeye ku buryo bigaragaza ko ashobora kuba yaratewe ikintu gikomeye mu gahanga. Ikindi cyateye amakenga nuko bivugwa ko amaraso make cyane ariyo yabonetse mu murambo no mu modoka, mu gihe hanze yawo habonetse amaraso menshi. Bikaba bishobora gutuma akekwa ko yaba yariciwe ahandi akaza gushyirwa mu modoka nyuma. Abaturage batuye hafi yaho imodoka yabonetse bavuga ko bayibonye ihagaze aho mu masaha ya mu gitondo cya kare, nyuma hakaza kuboneka abapolisi bahacunga mbere y'uko inzego za leta zihagera. Hari kandi n'ibindi bivugwa nk'ibidasanzwe. Ibintu rero by'agaciro umushikiranganji yari afite birimo amafaranga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ntibyigeze bikorwaho mu gihe ako gace kazwiho ubujura. Ibi bikaba bishimangira impungenge ko atari ubujura bwari bugamijwe. Nanone biratangazwa ko muri ako gace ubusanzwe haboneka urubyiruko rw'imbonerakure, ariko kuri uwo munsi naho rwigeze ruboneka, ibintu bamwe babona nk'ibidasanzwe. Mu masaha ya mu gitondo inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano, iz'ubutabera n'iz'uburenganzira bwa muntu zahageze, ariko kugeza ubu nta tangazo rirambuye ziragira ngo zigire icyo zivuga ku byabaye, ndetse ibintu bikomeje kongera urujijo mu baturage. Radio RPA ivuga ko abantu yaganiye nabo basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri kukishe uyu mushikiranganje cyangwa se minisitiri w'itumanaho. Rero mu gihe gikomeje kuvugwa urupfu rutunguranye rwa minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Gabi Bugaga, arandi makuru akomeje gukwirakwira ku bijyanye n'itwara ry'intwaro mu Burundi, bikaba byatangiye gukurura ndetse amaso y'abakurikirana umutekano w'akarere. Amakuru aturuka mu masoko atandukanye
baravuga ko amakamyo ashyika kuri 23 yuzuye ibikoresho bya gisirikare cyangwa se intwaro yavuye mu kigo cya gisirikare cya Mukoni yerekeza ku mupaka wa Kobero, ndetse aya makamyo bivugwa ko yari yageze mu Burundi ku itariki 10 Mata uyu mwaka wa 2026 aturutse ku cyambu cya Mombasa muri Kenya azanye intwaro nyinshi. Urugendo rwayo rwaranzwe n'uburinzi bukomeye, aho yabanje guherekezwa n'ingabo za Kenya kugeza ku mupaka wa Tanzania, akomeza iherekezwa n'ingabo za Tanzania mbere yo kwakirwa n'iz'u Burundi ku mupaka wa Kobero. Zayijyanye rero mu kigo cya Mukoni. Icyakora amakuru avuga ko abashoferi b'ayo makamyo batunguwe no kubwirwa ko bagomba gusubira inyuma aho gutegereza kujya Bujumbura nk'uko bari babizi. Nyuma y'iminsi mike badafite amakuru ahagije, baje kongera koherezwa gusubira ku mupaka wa Kobero. Amakuru akomeza avuga ko kuva mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize wa 2025 hari ibikorwa bivuga ko ari ubucuruzi bw'intwaro bukorwa mu buryo butazwi neza. Ayo makamyo yaba maze kuza inshuro zigera kuri enye, bivugwa ko hari aho zimwe zipakurirwa bike mu Burundi, izindi zigahita zisubizwa inyuma, bigatuma hibazwa aho izo ntwaro zaba zerekeza. Hari n'abakurikirana ibibera ku cyambu cya Mombasa bavuga ko hari ibintu bidasanzwe bamaze igihe babona, aho intwaro zivugwa ko zigenewe Burundi zipakururwa zikajyanwa mu makamyo ajya mu Burundi, ariko nyuma zikongera gusubizwa inyuma zijyanwa ku cyambu cya Tanganyika muri Tanzania. Ibikomeje guteza urujijo ku cyerekezo nyakuri cy'izo ntwaro. Ibi byongeye kwibutsa amateka y'ibihe byashize, aho mu mwaka 2009 wari vice perezida w'umuryango RICAM Ernest Manirumva yishwa ziri perezida yakoraga ku ntwaro zari zaratumijwe ariko nizigere mu bubiko bwa leta. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo mu mwaka wa 2010 nayo yigeze kugaragaza imikoranire hagati y'umutwe wa FDLR n'inzego z'umutekano z'u Burundi mu bucuruzi bw'intwaro. Kugeza ubu ibibazo byibazwa ni byinshi ndetse biracyari urujijo. Muri ibyo bibazo harimo abibaza ngo izi ntwaro zaba zerekeza he, ni bande bazigenewe, ese hari ibikorwa byinshi nyuma y'izi ngendo zisubirwamo. Hari n'abashaka ko ubuyobozi bw'u Burundi burimo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marie Chantal Njimbere ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyomugabo batanga ibisobanuro birambuye kuri aya makuru kugira ngo hakureho urujijo ruriho. Muri rusange bivugwa byerekana ko ikibazo cy'itwara ry'intwaro mu karere gikeneye gukurikiranwa hafi n'amahanga, cyane cyane harebwa ingaruka zishobora kugira ku mutekano w'akarere kose. Dukomeze mu yandi makuru rero. Mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ingorabahizi, hagiye hagaragara icyizere gishya cy'amahoro ashobora kuramba mu biganiro byabereye mu Busuwisi, ndetse leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa 23 bageze ku bwumvikane bwo gushyiraho uburyo bwagutse bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge buzwi nka EGVM please, ndetse ubu buryo bushya buzahuza abasirikare b'impande zombi ku buryo bungana, bugakorwa buyobowe n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL bufatanyije na UNESCO. Iyi gahunda igamije kongera icyizere hagati y'impande zihanganye no gukurikirana neza niba agahenge kubahirizwa ku mpande zombi. Gusa nubwo hari intambwe igaragaza icyizere, hari n'indi raporo yashyizwe ahagaragara n'itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora iperereza ku byabereye mu ntambara, ndetse yagaragaje ko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bakoze ibikorwa bishobora gufatwa nk'ibyaha byibasira inyokomuntu. Ibi bishyira ikibazo mu rundi rwego rukomeye, aho usanga ibiganiro by'amahoro bigomba kujyana n'ubutabera kugira ngo amahoro azaboneke abe arambye. Ku bijyanye n'iki cyemezo cya leta ya Kongo cyo kugirana ibiganiro n'uyu mutwe, hari abacyakira nk'intambwe nziza ishobora kuganisha ku mahoro, mu gihe abandi bagaragaza impungenge z'uko ibiganiro bishobora gutesha agaciro ubutabera ku byaha byakozwe. Muri rusange gahunda igaragaza ko kugera ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisaba guhuza ibiganiro bya politike, umutekano ndetse n'ubutabera kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku bibazo bimaze igihe mu karere.
hagati aho nubwo M23 yashinzwe ibikorwa byibasira inyokomuntu, umutwe wa M23 nawo wahise utangaza ko FARDC nayo mu ijoro ryo kuwa gatatu itariki ya 15 Mata umwaka wa 2026 hagati ya saa 2:15 z'umugoroba na saa 5:45 z'ijoro ingabo za leta ya Kongo zifatanyije nabo bakorana zagabye ibitero zikoresheje indege zitagira abapilote ndetse ngo zibasira uduce twa Karingi, Rugezi n'ahandi hafi yawo. Nk'uko byatangajwe n'uyu mutwe, ibyo bitero ngo byahitanye abantu benshi ndetse binangiza inzu z'abaturage, bikaba byarakwirakwije ubwoba mu baturage b'ako gace. M23 ikomeje gushinja leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, ikavuga ko gusinya amasezerano ariko bikorwa byo ku rugamba bigakomeza ndetse bikagaragaza kutubahiriza inshingano mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, uyu mutwe uvuga ko ukomeje gushyira imbere inzira y'ibiganiro bya politiki mu gushaka igisubizo cy'amahoro, ariko ugashimangira ko uzakomeza no kurinda abaturage, ushyiraho ingamba z'umutekano zigamije kubarinda ibitero byisubiramo. Ibi byose byongera kugaragaza ko nubwo hari imbaraga zishyirwa mu biganiro by'amahoro, ku ruhande rw'ibikorwa byo mu mirwano hakiri icyuho gikomeye, bigatuma amahoro arambye akomeza kuba kure mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugaruke mu yandi makuru rero kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 uku kwezi kwa kane mu mujyi wa Kintere muri Congo Brazzaville habereye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso, ariko ibyabaye ku munsi w'ejo nubwo amakuru ari kutugeraho kuri kano kanya. Bivuze ngo byabaye ku itariki 16 hari kuwa kane. Hanyuma rero ni umuhango winjije Denis Sassou Nguesso muri manda ya gatanu, ndetse ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye barimo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikintu cyafashwe cyane ndetse amashusho n'itangazamakuru ni uguhana ibiganza hagati ya Tshisekedi na Kagame ndetse na Ndayishimiye Evariste, nubwo ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano utoroshye. Icyakora nyuma y'icyo kimenyetso icy'ubupfura hari indi nkuru iri kwandikwa muri politike y'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bamwe bagaragaza ko irahira rya Sassou Nguesso ryabaye nk'isomo ku bayobozi n'abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane abari mu ihuriro rya Union Sacrée kuri ubo kuba igihugu cy'igituranyi cyemera manda nyinshi ku muyobozi umwe bishobora gufatwa nk'urugero rwakoreshwa mu gushimangira igitekerezo cya manda ya gatatu ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi, ndetse izwi mu mvugo ya politike nka T3 na 3. Nubwo ku mugaragaro bavuga ko barebera ku rugero rwa Congo Brazzaville, arabona ko n'u Rwanda ruyobowe na Paul Kagame rumaze imyaka myinshi ku butegetsi, narwo rutangwa nk'icyerekezo nk'igitekerezo cy'ubuyobozi burambye, nubwo rushinzwe kugira uruhare mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashyigikiye manda ya gatatu bavuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi adafite gusa inshingano zisanzwe z'umukuru w'igihugu, ahubwo ko afite inshingano yihariye yo kugarura amahoro no kurinda igihugu, bityo ko igihe cye ku butegetsi kidakwiye kugenwa gusa n'igihe gitangwa n'amategeko. Icyakora abandi basesenguzi bagaragaza impungenge bavuga ko gukoresha ikibazo cy'umutekano nk'impamvu yo guhindura itegeko nshinga bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'ubuyobozi n'ubwisanzure bwa demokarasi. Bagaragaza ko kugerageza gukurikiza urugero rw'ibindi bihugu bishobora gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bibazo by'imbere mu gihugu aho kwibanda ku gukemura ibibazo by'umutekano. Banagaragaza ko guharanira manda ya gatatu bishobora gutuma igihugu kijya mu makimbirane ya politiki, bigahita ibibazo by'umutekano mu burasirazuba gukomeza. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kano kanya muri zino saha. Reka mfate kano kanya shimire buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo ni by'agaciro gakomeye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.